Nenkethi nkatho na nchone ni untu bwa kwithirwo gwatanirite na bautwikire Nteto Weru Thaa Ithatu na rwairi tariki 4 mweri Joena mwaka nizo 2021 betagwa Maureen Kinya monanire to mathuntuka na rwa neje Sinta Kagwiria amuna Nteto ira nkureterete ni Akariba kianjo koma Embu kuandamana na kuithia ngari ya borithi nyuma ya tono ngina baire kukwira ngari neu. Harito ba chukuru yare ya muthambe kumaruka chukuru otuko bakimeneri otongeria bwa chukuru eu. Arungamiri basibitari ya Meru level 5 gwitetera nyuma ya maandamano jantu kwegoro bakiuga aje bare amburo bakarega kwana kwao. Tugakuretera gichunche kya biere kya rugono rwa mwanya miaka 40 ya mukingo. Seneta wa Meru Mithika Linturi na inyirite munini wa kiama kia UDA akauma kauntini ya Meru o amwe na munini wa mukaririgite wa kiama giki. Mithika ariuga ni barikite kwaraniria na atongeria ba kiama giki na kugwatanira bo na aria kuga bageka mantu John the Werune mweri jwa eri. Seneta akwaragia na aria gutirimanite na rwiri batandato bagite kiagu kira bakwenda kurira na tigiti ya UDA na aria Kinya baete bonde intobya kwiringira na bionde mbere ya muchunjo jwa tariki 14 jwa kiama kiu Muthurumurioki na Nteto kuma Central Elementi. Atimene na baraba kumenia mata kitikia wadie kiagu Seneta Meru Mithika Linturi augite kagita kiama kia UDA kira ikonekana kitamba uragukia augite atongire banene bakethwa bamwitendene kaunti Meru konania kiama giki kikethwa kino tongeria kuma kaunti iji nankwendo bwira without baina William Ruto na 2 members anslish ya kiama na kwetha no ntumire marieto yanga bana atumhera. We are not as foolish as we look kana as you may think. Kiama kia UDA kina representation at the top level ya ira kiama na nombu enya dai that the deputy chairman wa kiama kia Meru wa kiama kia UDA akweki baraba ingi bagwa bakonda kuunda byama byao nikenda beta kwa thirikari rekeja agwide kiama giki UDA Amiru ni batonyete ku na gutena bate byama bingi gushita among ourselves ito twashaira baraba hange no ntu twatekere position so Kinya baba ke ya betete ku negotiate bathima mu Meru wito wa Kimathi aineki agorie umete Meru na murume urenda ata umete arana ni metho jonthe jategirete wandie kiagu na kuringana na Seneta Meru antu batandatu ni bachumiritie nikenda gutinana tigiti yora kethwa agukira bendera wandie kiagu. Candidates barabareo by presentete kuromba kura kiagu na tikiti ya UDA ni the following: Dennis Kiogora Gituma, Simon Kiambingaruni, Mawira Meritin Daniel, Richard Mwangi Marete, Jim Kimathi na Boniface Munene. Kuki amakia UDA kina antu batandatu barabarikitio satisfy requirements cia kiama nikenda bakaomba kulistwa kirin. Tulenda twithire kiagu tulenda kugwatana na Kenyengi nontu Kenyengi na areregerete Yasura Nation na kethe Yasura Nation kiagu Kinya kyo igitaranirwa munai na Kenya wingi na mwankira nandi bena ntigo ikomiche guciendia no tariki 14 mweri juju bakethwa bakethirwa nomination nikenda kuona mturia ukethwa akigwata mbaru ni akiama kiama giki. Saturday August 14th ilo nomination cha kiama kia UDA ikathithwa ndene kiagu ku candidates baba buri hau wankuburomba tafadhali engieni mashinani munjiombe kura ya nomination na alafu tupate the best candidate from you. Ule antu bagatutarira twitanunu na mbere tariki 14 October tumwethie MCA tumusupportete twitwinde
Nkiripotera Weru TV na mabisa ba borithi Nteto kumeneria ikubya tano ngina bara bakwerekana kukwira ngari ya borithi bairiba baririkana kuthungutha kuma ngari ya borisi baikitwe kambene nyume abo kugwatwa ntuku ijiri nthiru aciari banda kaiji bariuga baterwa ni borisi ba kwethirwa ana bao bagukwa na bamenyire nyume ya kwithiria miri yao mochari untu bubu ni butumite akariba nture iji bara bagukari na muthuro kuandamana na kinya kugwithia na kinya kwithia ngari imwe ya borithi Nteto Rita Mwaniki gatumenyithie. Muingi uria uraina marakara ni ururunganite tauni ya Kianjokoma magikuma gikuo gia kiriga kia amurwangina aire aria marerikana marugire kuma ngari ya borithi ikigendaga na varia makuire vau biashara cionthe ni ivingitwe muthenya mugima na varia ekari aya marauga ati ni mathina mbere na mirurungano ino nginyagia varia makagwata kivoto kia aire irerikana ati Benson Njiro Ndwiga uria no wa miaka 22 na Rwangina niwe Emmanuel Mutura Ndwiga uria no wa miaka 19 maongorurirwe ni borithi utuku wa Jumapili tauni ya Kianjokoma ni undu marenja turauga ni njarari cia thigari ni tondu manyitirwo ni musako muthenya wa Jumapili na maracokire kuoneka mochari kuria Embu town ciana ciakwa igere igaitwo cenjere cia thirikari nike komanda gire kukira marenda nekire gatuma pe mnitungia mabere kiumendaga note gutwitira ciana ni nirenda kiboto ekari aya a Kianjokoma marikiririe kuriva borithi na marakara mamengata na marikiririe kuvivia ngari ya borithi wavo ekari aya ni marenda ruvonge rwa IPOA vamwe na atongoria a ruvonge rwa ugitiri gutigirira ati uthuthuria ni wekwa na borithi aria mari vuva ya giko giki makorwo magiocerwa makinya maviu ma kiwatho. IPOA tunapatia IPOA ultimate ya siku 2 wakuja waanza investigation ya kuinvestigate wale askari walibeba hao vijana kule waliwatoa na kule waliwapeleka. Tunapatia IPOA ultimatum kwamba lazima wakunje hapa waanze investigation mara moja. Maana hiyo ndio kazi yao. Kitu ya pili Matiang'i na county commissioner wajua hapa sio siasa wanakuja kufanya Kianjokoma. Vuva ya miri ya anake aya kuonekana mochari ya Embu level 5 aciari ao ni marauga ati matirae na thimu ivande wanakana mbia iria mararivirwe mauma kwendia nyama cia ngurwe. Wavo ni marenda uthuthuria wa nevenya wikwe kumenyeke ni ati aya aire magwire kuma ngarire ya borithi ikigendaga na makua o iri vamwe ikimenyekanaga ati ngari ino ni akuite migwate engi na borithi mwena wa vuva. Mundu ciana ino irai university umwara Moi Kabarak university ucio ingera Don Bosco university umwaya ni 19 years ucio ingi ni 22 na ciana taisi angikorwa no inyitwa ati nundu wa COVID protocols makanyitirwa Kianjokoma magacoka makathie gugocwa Kibugu kilomita 30 kuma Kianjokoma na moswa wanatwauka guku borithi guku Manyata matina twiro voroto cio riu nirio marauga ati ni maramosire twina kieva muno nundu ciana ciathie na mbere gwitu oguo gutingivotekeka. OCS wa Kianjokoma niwe Lucy Kamwara wa uguo ni urauga ati gitumi kiria borithi mwena uyu makoretwe magonderete wirari wao ni kuona matire na indo iria irendekana niguo kuva ekari a mwena uyu ugitiri uria wagirire. Kitu yote mnaitisha italetwa. Mnajua uzuri tunajengewa station mpya na bado haijakamilika. Once imekamilika hata wakubwa wa area na chairman wenu tunafuatilia tupate zile resources zote zinatakikana kwetu hapa ndio tuweze kufanya kazi. Hiyo kitu yote inafanyika kwa sababu hatuna resources zingine. Kuona family inoti eganiru na rivoti iria makoretwo makivewa ni ruvonge rogitiri mwena uyu ni marakora makienda borithi aria mari police station ya Manyata gukorwa makithamithwa na maretorwe engi aria magukorwa makimava ugitiri uria wagirire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mwena wa Kianjokoma mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Haritwa ba cukuru yare ya Muthambe sekondari ni bagomete na kumaruka cukuru kainda gokea kuringana na Nteto iritu kinyerete. Haritwa baba umire cukuru thaa 10:30 cia rukirirwa narua na kuandamana mwanka obisine cia kithomo na nyumene bathukana bakimeneria utongeria bwa cukuru eu bobo bukarikite ntuku ijire yake nyuma ya haritwa ba form 1 gukinya cukuru untu bura botigete aciari no gwa bonene gukirekana kureana bamwe mwankera thaiji batiramenyekana na aria bari Mati Mugambi ne agutwacho araukire rira marateregi na barandamana gwaka gurumbo ya mwanka obicini cia ithomo ntere cia kiega nguru tauni ya Chogoria na barabangi bararingania muro wa nithi mwanka tauni ya Chuka na muthuro nuntu botongoria bwa cukuru enu kuringana na Kanyoni muntu atwirite arito babariri na muthuro munene nuntu botongoria bwa mwarimu munene omugeni cukuru ni enu twerusikirago kunenkero irio bitari biega kiri cukuru enu na nkinya kwangaigwa kwaritwa no arimu kiri cukuru enu kiri kuthingathinga ta wetwa ndiki Nteto na aciari batiretegirwa bathongira kiri cukuru enu aigio karia kiri cukuru enu bakinyete mpige murangoni munene wa kuthongira cukuru enu batakureka ndiki Nteto kana aciari bathongira bamenya kira gikuria kira kingi kiri cukuru enu. Naweza sema msipite, don't go beauty there. Ndio. Sina na inakuwa ni hivyo. Sisi tuko ndani chini ya kazi. So wacha tu tuulize, si ni sawa? Ndaringirwa ni mtu wa bikibiki. Amburia we mumenyu kana jiana jienu ni jienu kire. Ndauria jiana jienu kagwe karatia. Nderwa jiana jienu kire thaa 10 cia utuku. Ndetera ndaraitha thimu yakwa nkumira ndona guti message nkuona ya mwarimu kana ya administrative nkirwa atiri mwana waku nenukire njirani. Ene ronda umira bia ona ntathamba ndeukie kirinda ndaborokeria ndauka na cukuru ngekinya cukuru ndethira na ntumami ndie guti mtu kurekerwa gutonya cukuru ajiari meanja ona guti onto na riu ndi mumenyu no iratu nkona kujiana iratesaga kitho riu turuga beja cukuru jia kurara ni rio be safely tukauga na ndi school tutira riu ni mbie uba turuthire au ana bakiumagara cukuru thaa 10 cia utuku riu au ni baraithiria wega basovu thina nuntu tutaregwa kesi jia Muthambe tayu tutwira tuje ni cukuru embega ya Tharaka Nithi county kumania na kurigirwa kuthungira kiri cukuru enu bamenya mantu maana bawa aciari barombete minister wa kithomo nthigurunia Kenya twe Professor George Magoa kuthungira ndeto cia cukuru ya Muthambe gutuika cukuru enu itarwego makuma tuno condition minister indication ya gatwokwa imenye nembi na thina tuteka tukumethina cia cukuru nduka tuliheru tani muciari mweru lakini wote kwenda mathina tutise no acio tukethera na mbere kogu tha ino ni ciombega cia kurekebisha mathina mari cukuru eno uga kwenda mathina tutikumenya no ntitu tuliheru ngagwa riu cukuru eno minister indication ithongereku itethia ciari na itethia ciana ziana imu iracokire cukuru igoro neso maform 1 hatujui wako wapi watoto tukauria atiri Magoa ni kwari atuthikirie ako wapi bwana Magoa CS wa education atwire atiri cukuru eno asonkone wega na undani atwire ni mbie kuendelea no ntoto ya maku mageria mandiki Nteto kwaraniria na urugamiri wa cukuru enu kana obicia ithomo ndeni ya gicigo mbunge kia Maramati akinyanira kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi. Ntuku emwe nyuma ya Weru TV kumurika kimako kia Karibantere cha mulika wodi ni Antwambo Igembe North na remu thakomwe hakugane atigirwa ate wanengari ya ambulance arungamiri basibitari je ni bachumirete na guitetera kuningana na bomu mtojo ni umwe wa bare bamburirwe ende batwire sibitari na renkurukia kuga sibitari je ni tete nkurukia milioni 14 kumanya na makarikata zaza baruga aje boraga bakamburwa na antubao bakarega kubajokia ontubura botigete sibitari na athare nene Nicole Tabare ni agutwacho Joni Kome ni muthaka oratumite antu bantura ya mulika Igembe North barutha maandamano ntugu ya iguru bakimanagiria thirikari ya kaunti ya Meru nontu bwake ukamatwa na nkari ya cibitari na kuretwa na gutigwa ntura enu ya mulika kinyata kinyiretwe muji gwago nyuma yake kwithirwa karite cibitari gwa Kagita kinyano ya kiuga atatungatirwe gitarira ari cibitari bura kwagirite kinya gwethirwa na unikite mugongo ndawa ciongo te ndawa ndaewa ni nontu bura nda cibitari ndacokire mucinde yo kionja
ndacoka mucii ndina thina oranda akari no amwe no gukumania ndogono ruru nabo mandagitari kuma cibitari inene ya Meru General ibebumirie ntugo ya munthe na kwithetera bakiuga ati kinya muthaka uju no na utungata bwega kuma mweri jwa ina last year iria ijire aja na kuma au twendelea na matibabu mwanka thira ururu bure ari nabu na twamuthithiria ora kuringiombikika lakini onto cibitari yote no aje baraba ingi bejagaja bondi ciatu ikojora muno na itwenda wiki anto cibitari iji nini bara twathithiria matibabu babua itwamuikiria Kanyakine tukumwikia Kanyakine na endelea na matibabu na tukuforo na social worker wao iba mwaniria kwao na bara mutiga kire family yao na administration ira ya community eu ona nkoroki bariuga ontobwege ukamata aje barabarikitie na kuora na kubaenokia kwao no ntobwithagiro bukiruthiga kinya thaino baina aje bangi baraba bateri kwithiro baichokwa miji yao no nto antoba kwao iba batiganirie kinya nyuma yao kuora twitherete twina cases cha repatriation. This year we have already repatriated 10 patients na narua twina 8 patients baratokania so tore divide bana narua na bana nini rojo mbuge antu baba kaba withito ni barekero cibitari na mwanga thaiji kuma January mwanga narua tore ajo mweri jojo na nambu around 6 months itombeta ku around 14 million tombeta ku na kwao gatokuria community na tutomba ko itangugeji tomba ko itanguge to cibitari na bombe thwe bae wirin ko itanguge yao bare community na ende mandagitari bau baina ntomakire mwingi bakiborogia ibwega igitarira baira muntu cibitari bakaithiro bakibithingatira na bora bakabainokia miji kwao nonto mwanka athaino kwithagiro gukionekana mantu tamamu magutiganirwa kwa aje cibitari muno narwa leturi twina na fairi lakini tutoba gweta mweri umwe uthefuru tutena mwana ote ikanana limwe tudego tuna ginyana fata tukanana fana wajonge tutwire no yaja kuma 2018 itukarite nawe miaka 3 aretwa Philip Anampio aretwa aja ni antu bao ena thina na twamutirita abuga ndi mwaji otiomba kwaria kinya kiretwa ataragia na nyana nde ati komba kwaria apilo yetu kire kanero mbare yetu kire community yetu kuromba itu antu bao baraba bebao bamona mbicene kire mindia bamwejera yo ntoto gukara no miaka 3 ria tukubo support ya yo twetu twatiriti muntu oku abua nago tutetherie nkenda omba kujukia muntu oku kenda rojo ungire okeja omba kuona gitanda omba kuona services iria tutikeje kwethia cibitari kaire ni bantu agikaro kuma Gembe North Petan Class Chabari no kiri mantu neja cibitari aje bara bagocho tungata cibitari ne ya Mweru Ecogist bariuga ne barigari ni mabisa ba tungata ba dispensary ere abakugari gitani bakinyaga bachereri muthenya jwana arwa mwandiki wetu wa Nteto Gregory Murethi agitindania na aje baba gwetera arigitani mwanka 3:30 cia muthenya guteo gukari ari gukinya cibitari neu no reo kinyire ne umwe uri okwezete kujuke into biawe nyuma ya kuthamwa cibitari nengi aje baba riuga betaga kilomita 6 gutwo tungata Gregory Murethi ni agutwacho Mbajua yatindika kirinde geke mwanga cibitari ya Mweru dispensary riri wandini ya Ecogist Mente South na weregiro bakono tungatata wethire na kuthirwa ururu ba mbajua no ende batane muntu akobatungatira wakwiwa kobaboreria atweka muthambi wa cibitari juru wikinyire gaitaikire ta wethire bwanguki yawe no ende atone bongi bakobathithiria mathaje ta na kinyangi kinya gucionera bobo mathene ja 5:30 gutinda gitare no mo gukaya wikinya ntwaja nini nkwiyete cibitari andere mbajitu muno tuko na nkweja nini mbethire ku ingi kunthe ndethira aje bothe bare au bamami au bonde abange bakarindina nindingire mwesimiwa kireria thimu ndamwira cibitari ni mpinge athonga weja guturaithira ura gukarika na uturiria na mbere tuona ni mbie na thina MC wa wandieje John Paul kireria kinyawa gikinya kuiwa kiroro kia aje baba amenerie kale kale kuona ekuru baba na twana bakithangika gwita kilomita 6 gucotungata bwa cibitari kungi ndetete mbunge ndachoka ndawakambe jembone muntu mbite matata mama ingi na ntuku nyingi mu supporting staff ula utangu ya jauju nwali kuenka kutena sino mwalio utenda daktari alio na ndeja unda ukiakanya ndakala juningwa
kuma thaa iu mpaka thaa ine kwa thaa thita na nusu na mpaka thaa thita na nusu guti nurse no mwambite ukinya jauju no gategera kieni iki kira ina ajie baba ingi thaa ine thaa thita na nusu guti mtu akinyite na ni dispensary ina daktari bairi gwikinyira mathena ja thaa thita na nusu ndagitari umwe ikinya cibitari iji no hindi atonekana kugia na mpui ya gutungatira aji batare baraba utigarite na gitumi yamenyekana ni ndagitari wathamire cibitari ja ta mweri jumwe muthiru na kiria kujirite ni kuthama ki tukwanire na waziri mutuma nkumweresa na akombea na kuthingatira nkwere ukinyira MH wa Imenti South mpankara yata yako kia thimu yakwa nkumuringira nkuru kia thimu 3 ata ukino imwe na tanso kile kinya message kwa ntiko meka ka kumenya ura ukari kana date kumenya kana gate kumenya ende ninkalomba nurses beto daira bwagoma na daira bwiti muchala nitubu supporta na inya muno na bitu tafadhali iromba yakwa ukethurania mbecho turutire ngugi uri kurera jiana baku tefea aja cibitari je totena lab technician nkoromba tucugurikirwe na haraka muno ntukuthina muno aja akariba ntura cia Mweru batarire thina iji cia mandagitari kwagi gwikinya cibitari je gaicokerete nyuma ya ndagitari babere kureta cibitari iji barakinya mukaririgiti wa cibitari je atarite ni athauba ngugi ndari nkuringirwa thimu nderwa kwina thina in charge ambira bakarekebisha lakini mwanga thai bandu ngukonania batirekebishite tababa kinya gintu thaa 5 thaa 6 pamwe riu batituritara ngui na ura kubati bakarata kanga bairungamirite baibongwa bari mbira mbere babeja bari na nasi umwega muno ba umromera kije ritwa rimwe cibia ritwa Irini ura kura na nasi babega barona service njega muno na mukurungira ritaire bwambira ritwa Gitonga ni barona service njega muno lakini nande mbuga baba lejire nande bateta tayari kuhudumia wananchi kuma Mweru dispensary wandi na igoji estimate South nkiripotera Nteto Weru Betamurethi Gregory ni kuma kiriro kwa noru ni tukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki Akuendangi hivyo baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe 300 pipes. Nimenunua tatati. Nimenunua sina wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuya trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie Fred. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, Toko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutamupe lefti. Wewe, bibi, na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Guys. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndakurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama. Tuwakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy Jumutu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Utegewe bombo ekete.
Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umathirenja yaku winge yegekeno. Our Afya, our pride. All management of Lotto, I want to thank you. You have done the greatest to Kenya. Since 2016, Lotto has been a proud sponsor of Athletics Kenya. Every time you play Lotto, 25% goes into supporting Team Kenya at the Tokyo Olympics. So, natarajia venye nitaenda huko mbele. I be the best. As Team Kenya wins, you win with Lotto Gold Rush. Visit www.mylottokenya.co.ke for more information. My name is Marco Tieno and I've qualified for the Olympics 100 meters. Thank you, Lotto, for supporting us. Thank you for supporting Team Kenya at the Tokyo Olympics. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbecho ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpwea ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi tori na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Tori ongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Reino Mabati. Kugwata nteto nkoroki tori ingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotori ongere mitandao ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokori bieto mabati jeto. Play on. The best of July on Star Times. Catch the War of the Worlds on Fox. Brothers on Novella E. The best of movies on TNT and BBO. Bayard on Swahili Channel. Toonami and DreamWorks. The exclusive Bet King Premier League. Trace Music and Triple P to keep you in the groove. Is all about your viewing pleasure. Get yourself an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet at only 999 Kenya shillings or a satellite dish decoder plus 30 days free. Kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na msiki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Miaka 40 mithirwe karikare ya mbere ya mukingo ni riatumirirwe na miaka emika inyumene murimo jojo rakinya Kenya. Kuma au kira kiathingatirire ni kuone kwathurwa kwa antu baria bamenyekanaga kana kuthuganirwa kwithirwa na murimo jo. Amana bu obura miaka yetire na ndawa cia kuthiria maruru ja murimo jo cioneka antu ni bajuitikiririe na kinya ikubya murimo jojo biranyia. Kuringana na thikari urito bu nene ne bweja gwa murimo jo burio amona kweza na ndawa cia ARV gotina marei kiria baju. Kenda kukuririkania na gukumenyithia murimo jojo ni twaranirite na ataramu na kinya nyeri baje ba murimo jojo na giki ni gicunchi kia bire kia rugono rwa mwanya miaka 40 ya mukingo. Rindu kimbethia barabara ya miaka 15 mwaka 2025 bethirite bakioneka kunyeleka vonene na murimo yo mukingo itolungirite kundi kimwe kira kiumba kwithira kichema na kinandu kimbethia bana obariria kira kumenyekana ya Youth and Women Advocacy Network enda kumenya dineri kana kaumoka dine kare kuko kongwana ni atiombika kwithira ikithira kuwa
Santa Kagendo ni umwe wa rutungwe ba kundi kia Youth and Women Advocacy Network araki ntukemo kirai kundi kidara kibuthakia ni utetheria kurana mukingo. Turithagia mantu jamaingi, and part of them is advocacy na awareness creation ke communities, shukuru. Basically our target audience ni young people na on different issues, HIV, mantoja, STI. Na utariria ntukimbithi barabara ati miaka 14 wita 24 ibethara bainyelekete muno murimo yu arawite ontubu tibo bokari aumberene. HIV is one of the issues affects young people mono, especially in the age bracket of 14 to 24. Na in the recent past tumeona hiyo percentage ikiendelea increase among young people. Kitambo tulikuwa tunaona ni married people wenye walikuwa na HIV, but sasa ni young people ndio wako na HIV at a high rate. Na hii sana ni out of ignorance, that is one. Nonto masomo inapeanwa hata kwa TV, kwa social media. Ntokumenya no mwankatu wete testing, no mwankatu tumere mibira, no mwankatu abstain kana kethia we na partner umwe. Lakini ukaona among the young people those things are not followed strictly. Na that is one of the reasons tunaona inaendelea ikipanda among the young people. Kagendo na utariria bomba kwithira baikinya ila ntukimbithi ba kenda kwithira baibaritana amantu ya kwebukana na murimu yu okulukira kinye kundi mwanya na ndiungande ni amachukuru ntubra kuwa kuya ko murimu ya corona ikwangaratanete bunene ontubu. One of the ways to tumairane shukuru we have in school sessions, both in higher learning institutions and also the high schools. But recently tumekuwa na challenges maana ya COVID na pia the strict school schedule. So hatujakuwa tukiweza kupenetrate kwa mashule sana in the last 1 year. So another way we use ni kukuwa na youth forums ambapo tunawaita pamoja in one place, like sasa hapa tunakuanga na hall yetu or any other venue. Wanakuja pamoja, tunawapea masomo na pia natuthithagia other activities called community dialogues. We go to the community itself. Na witana mbere na kuwa thirikari ni thirete kirutana iria ke utirane kurana murimo yu amwe na yo kwithira yuri yakwa kaita kau konde arawete amuna bone ndi mantu kathumba no yapateire kwithira yagitana mbere kubwithwa. In my own personal view, the government is doing a lot kwa sababu ARVs zinakuwa provided, but kumekuwa na challenge the last few months. Kama umeona kumekuwa na a decline in the ARVs, so that is one challenge that the government has. But siwezi sema ati serikali haijafanya kitu, imefanya kitu. HTC counselors wamekuwa trained, young people kama sisi tumekuwa trained kwenda kupeana hii information. The government is providing free condoms, sure condoms that we always give to the young people. So siwezi sema serikali haijafanya kitu. Chenye naweza sema ni tu effort iongezewe na pia kukuwe na more partners wenye wanaweza support HIV programming. Na kongela na ukatha kanisa na kuwa nirutaniretie kiukuro na murimo yu arawete kukia ontobobo ya nene kinye kundi bingi bitevye ke thirikari kwithira bikeya na utetheria kirendwe. Kundi bingi nchibateri kutethia in the fight of HIV, and kitu moja naweza furahia ni churches have really come out to run such programs, na hiyo ni effort kubwa sana kutoka kwa kanisa na pia the Muslim community too. So I feel more partners waendelee kujitolea ndio kuwe na more funding, kwa sababu challenge inakuanga sana funding. Murungi Hassan urorwa mirete ndwa ya murimo yoyo mukingo ndeni account ya Meru na utariria itumina kaumo kandukimbithi ova kwithira ibo bainge kurumiro murimo yo. Still Watra University to in around na colleges there are so many na youth bobo yuriko na tukorirwa ke youth no 15 to 25 no twina na baraba chiari to bena virusi bota bachuite ka bachiari ni achiari bo prevention of mother to child transmission nontru tutaite kumya mantu ako ya nanda wake ndana batika chiari batina yo. So ibo bakinyete myaki tukwarire 18 mwanka 25 iriko
so baina virusi mbati batikwira babangi benambi bena virusi, so they end up having unprotected sex na bakawatithia bangi mbi virusi. Atariritie njira imwe nindira bakithira baituma irakie kuthiria murimo uyu ni utumira ndukimbithi ba okurwa na murimo uyu mukingo. Baraba ina virusi within the universities na ibetikiri tibongwa na baka watu ina virusi, they have a group, so tombo tumira group ira witania universities ringiti na bo colleges inya secondaries inya kibonda bonda twabera wiwe na virusi na bera wengo indi na bio ya ukenda kidono nkugaire tuge otojiwa kyao kenda tuona ke youth yetu at least ikomba kutuya hiyo mitindo mingi hiyo inafanya wapate hizi virusi ya watanira na Unifinius imana ukandana na murimo yu. Mwere jwantu murume umwe na jwa mwekuru wawe ni juithiritwe nyombene ya Ontere cha Kiambu ikirikana ntu murume uju nika ararathire mwekuru uju wawe mbere ya guchiuraga kuringana na borithi ntu murume uju na rietwa Jonathan Mukundi wa miaka 42 na uria uri na barua cha gukara na muchinka ararathire mwekuru wawe mburuburu ithatu cha kiongo nawe achoka airatha. Sisi tumeshtuka sana. Na Njeri ni msichana mzuri sana mwenye ako na roho mzuri kabisa. Walikuwa wamekosana tu kidogo, lakini atijana Mkundi alikuwa na accident, so Njeri akakuja kumuokoa. Wanaishi pamoja for like a week, one or 2 weeks. Wafanyikazi walisema ati kuanzia asubuhi wajaamka kukunywa chai, wajaamka kukula lunch, so wakakuwa suspicious. Wanasema hawakusikia juu. Mfanyikazi mmoja anasema anaishi na huko chini, so hakuna kitu alisikia. Mukundi ni mtu anakuwa na hasira sana zaidi, so sijui kama ilikuwa ameplan vizuri. Who is a firearm license holder shot himself and also shot his wife Lemona Njeri. They still we are doing our investigations, so we need to wait how things are going on. According to the neighbors, they are saying that there was some disagreement between him and his wife for almost 2 months down the line. So the things are still under investigations. Mukundi is 42 years old. He's a businessman. Madam Njeri is 30 years old. We have recovered the cartridges, and also we have the firearm at our hand. So the matter is still under investigations. We have a DCI team in the area, and we are going to give more details after we finish our investigations. The Madam Njeri was shot three times at the head. Yeah, and the man also shot himself at the head. They were all lying in the 5:30, 6 p.m. When she tried to knock their room because it's locked inside, nobody was responding. So immediately we received the distress call. We came here, we opened the door, and we met the bodies are lying ground floor. We was having the gunshots. Hokiri na thiri ni bwambirite guchokera nturene cha mpeketoni kinana ntukai nyuma ya ntu bathatu kuragwa kumania na mpithukiro iria chaumire kiumia kithiru kuringana na borithi Ntereu ni bachokete micii yao na muthuganirwa wa uragani gwikirwa mpene. Nicola Chabari gatumenyithie. Wananchi tusaidiane. Totethio bungi Ezira Sambu oraneo CS walare akuramba no ende ni utethio bokwatanira na akari ibantere champeketoni na ntura chiakue wa mwana mabitha abokare gutigira ukaribo chokanira bwega ntere ino champeketoni na arakuga kinyakisa kira kiumirite ntugu inka igithirite gitari gategate kamere gajire no ende muntu wengwa ari na wenyangia bwake na tayari na rekete na kuwatwa no kinyithwa akoti. Haikuwa ni Meru na Waborana, ilikuwa ni issue ya mtu individual na tumechukua kama ni mhalifu na tumeweza kumnasa, na kwa sasa tukiongea hivi hapo kotini, na kesi imechukuliwa na wenzetu watu kutoka DCI ambao wanafanya uchunguzi zaidi, ndio wajue kama kutakuwa na wenzake wengine ambao ndio waweze kunaswa pamoja na hao wenzake. Lakini kwa sasa ile imetulia kabisa.
kuringana anoya gichokia abyure byetu bya burabo tigira ukaribo chokanera na ukiri gukara ntere inu champeketoni sambu aliuga mwanka athaino baithiretwe bakiringa patiro ntura inu mwanya egita anagita gotigira gotire manto mathuku momba kumira na mwanka athaino kwina ukiri. Tumeweza kufanya patrols kila wakati, kila jioni, mchana yote tuko na askari wetu pale. Sisi wenyewe tumekuwa tukifanya patrols day and night area hiyo, na sasa wananchi wanaendelea na maisha ya kawaida, mashamba sao, mambo ya wanyama wanaendelea kuchunga vizuri. Wanakole na oguna wetete ati ntere echapaka ino anto baingi barabaru thama gwenyangi bathia kwibitha no ende aliuga tayari kinyana agui bainganetie no ntoibaretie na mabitha abakeinda biresi gotigira kinya bibakurutha patiro paka yao kuona gotire muntu akurutha gwenyangia na ibitha paka inu. Hata last time kuna ng'ombe tulishika pale ambayo waliba bande ya Kinaluba wakapeleka bande ya park na wakaficha kama siku 3. Tukaitafuta kumbe at long last kumbe walikuwa wameficha huko ndani. So tumeongea na pia na watu ya KWS wafanye patrols ndani ya park yao. Ndio sasa tuweze tusuie. Ndio sasa hii walifu wakose mahali ya kwenda. Bande hii wakose wakiingia ndani ya park wapate kama kuna patrols ya KWS. Na hiyo sasa tumeweka mikakati na wenzetu kutoka kwa KWS. Kuma ikembena the county Amero, Petan class, Chabari. MC wa Kiego ya Ntobocho Kimathithibwa ugete kuri na utunyani bonene chukurune cha mwingi cha county na Kinya extra county. MC uju ariuga anene ba machukuru bare andikira chiari intobire bakugura chukuru na beja bakabenderia maguri marekanira. Ariuga ngerekano gintu kya ngiri kiriendwa na ngirijire ontubura bo watimbaru ni MC wa Kibrecha Elijah Kremi. Bairiba bariuga chiari bare baguikia ana bao chukuru form 1 ne bagukurukira kagita gakomo. Ntobocho Kimathithibwa bagwatanirete na Wakibirecha Elijah Kremi baugete aciari ne bakuthinika mono machokene ja cukuru cha sekondari ni onto anene ba machukuru ne batwekithete cukuru ta biashara into bira bikwendekana. Secondary schools yetu ni raeretia biashara ndio unonto complain ina oni receive kila anto barabara anto bakela lamika ate cukuru iraere ici kwendinya soksi isi kuendia burana isi kuendia meuto skati blouse tai kila kitu ibarangireria ndinya kuendia mathanduko akesi imwe soksi ira ikurwa barabarene shiringi ehana kana shiringi 50 shukuru imwe sieme chanji shiringi mana ya thato soksi imwe na ria kwendwa bebute na ara streetine muntu rano akona baita turira magwa atere skuru chetu ichichoke ki system ire ankuru muchiari nacho uniform mwengwa nero turenda burane ngre turenda muto jwa ngre turenda shati ya white so imuchiari ukamenyara geta kura uniform na policy jere ti schools kuma chiambirete ke school ya national school chichokete ke county school na ichirete ke extra county school china mina kinya ukambire kuwa nde school ekuga ne kwenda kuthithia uniform yao na kinya chukuru imwe kugwatanira na antu bakugurira nguo cha chukuru kenda kuona mbecha kithani region yembe antu ibakulalamika nontu urirwa arobati kura uniform chukuru ire yembe Meru Town riu ukwira weye ure uniform Meru Town ntukura weyete kura uniform okea na mwana okea na aciari boba ile kenda baurira mwana uniform weka mata kuma maua kweya Meru ichiringi 350 numete athero numete Kilili numete Kianda numete Kioi numete Athi otumire mbeca ingi bure antu bathatu ngiri 5 ikathira within a single day boyete kura uniform ne bongerete no mwanka bakariria onto bobo mbunge ya county kenda muchiari atiga kuinyirika na tukareta motion ndene Meru County Assembly ekuwa ndene Meru County tutekwenda kwethwa kuna restriction na mwana akarinto bya weta skuru kinya bucket na ro jirambire kurwa skuru okera mwana ageta na bucket. Gavana wa Meru Kireto Murungi muthenya Joan Arwana ariungerete ayuthi asani barabara kambene ya Mauritania MOS goji asani ba ibaria batarirwe gukuria bie wa biao kiri machindano ja asani chereta thithikite mweri jwa 6 county neu akiaria gavana Kireto na uhite bakambiriria kinya machindano jange ja gukuria bie wa mwanya county neu na kiri machindano ja wini na mathekania uria ugachinda agaichindira ngiri magana jairi.
akinyitinde ne kambia mois rutererwe goji gavana Meru Kirito Murungi nikenda motrima na mbe 60 barabe kikambizi nikenda bedo bagizinda na kimantu jege wini gavana Meru Kirito Murungi na gutena kunda gundu mwanya mwanya kurio kinoru nikenda gutikira ini baba ibakona gundu kuria bagedo bakinira. But we are doing permanent modern studios. We are waiting for Kinoru Stadium to be handed over to us. There are very beautiful rooms there. So we are going to allocate you space at Kinoru Stadium, where you are going to have permanent studio. And those who have passed at Ncheru, munaona tunajenga huko. We are doing the Njurincheke Cultural Center. Hata itakuwa na modern studios. We are doing it at a cost of 50 million shillings. Amna bubu auga mashino jaja tete mbere muntu wa mbere urokethwa agicindana kiwango bina mwanya mwanya bila biegi akethwa agicinda ngiri 200 ongerete shilingi 50 kuma kire muko jwawe. Urambere roje, so every one of you has an opportunity to get it, isn't it? Yeah, so I'll give 50,000 for each of the 4 categories, and the 50 divided by 200. So we are topping that up. Studio. Nanduke jakuta numete ndene kaunti Meru na nuje kuinia mwiri jwaku. Kuna mashino jejete jakona ntubaria bakomba kuinia mwiri bwega. Jabo dancers aranga vana Meru aetero angiruro Weru Thaa kuthiurunka wadi chonde 45 nikenda gutigiri bakuma na dancers irenjire mwinya kukire biewa. So I want you to introduce a new program. Dancing competition. In every ward, to toy governor's cup for dancing competition. Are we together? Now you all the 45 wards in Meru County. The governor decided that we also do a concept on how to develop both existing and upcoming artists, and that is why we are here today. The Meru Youth Service, through His Excellency, makes a deliberate decision to empower the young people of Meru County. Nandienda kuvuira nteno gwa ati butiona ngavana ungi na butiona kinya ngavana ungi ambao kwereria manifesto kana mtu na nkolo yenu ngurukia ngavana Kirito Murungi. Nkiripotera Weru TV Betaudhuri Murioki. Mwerekeria wa ugwati bwa makoyo Kenya Mutegi Kabishani ni akuria kiama ya mitugo na kurwana na unkumania yesisi gochonkona abunge baria batumirite bobo embeche sa CDF. Kabishani ariugangerekana umubunge wa Tharaka Gitonga Murugarane abatere gutariria nkurukia milioni 140 chamira iria chezanwe ni thirikari nene. Nare nkurukia ugite wa kibwa bioro bia chukuru ya Kamatungu nibo batere gochonkono akiuga kioro kimwe giakagwa na milioni 1.8 Samogaishima na Nteto weje. Nkiama ya kurwana ngukumo na winyangia bwambia cha mwingi kinyoka na mpwe kaunti ya Tharaka Nithi na mono gichigo bunge kia Tharaka. Kuringana na mwerekeria wa rongiro rethi wa makojo aga Kenya Francis Mutegi Kabichani, afisa banki ya maenu mono ibabatiri gochonko na mubunge wa echiwe kukia Tharaka George Gitonga Murugara ora akugate aigitwe akiongera goro ya mirandi era akoruthira kari na mbia cha CDF amwena chiaige na binge birabinenkanirитwe kireo bichi yake kuma kire thirikari nene. Kwa ngerekano ikioro ya chukuru ya primary ya Kamatungu ndeni ya wadi ya Marimanti kira Kabishania kuga kigairitwe mbia itathuganirwa kana ichia waka kioro. Project iri kuame tero ndowe project ikurudwa ngosi Tharaka na project ikarudwa exaggerated. Tende national government ngosogera mheshimiwa president nkadho ntunanenkanire 1.5 million chukuru ya Kamatungu ala school for the deaf yaka dining hall na ya ujuraja imbwa, lakini ila sindi yevu ya nenka mheshimiwa nenkanire 1.8 million chia waka kioro wanemundege taujura nkauria dining hall na kioro
ikire kwikura mbia mbingi muno. Nkuruki ariuga kinya nyuma ya gicigo kia Tharaka kugairwa ciringi milioni 145 kuma kiri kigena kia Miraa. Nkuruki ya mianka yiri na nuchu mikuruku Gitonga atiuga burambia inu ciatumikire. Kogwa ntuba EACC ibatiga gukara mobisi ni barute magoti project teinu baje badinga de kinya tene jaru jiro mbese ira cia Miraa cia kinyangiro gwogure cia nenkanirtwe I waziri munya 145 million cia kinyangiro gwo ni didingatwe tucoke kinya mantu maingi na shukuru tende shukuru ri kuri mirobieni kieni ekare 1.8 million iyo ni ukora tup, and those are the centers where EACC should actually focus. Baturutire ndegere ni kuri miatu yetu miatoni kabisani na chokete amenerio bichienu ya CDF ikira akuga igucherithiria wejani bwa basari kire aritwa mwankarira aritwa babu bakengato chukuru Tharaka ana baba ingi kinya beti national schools bena de na cia muthemba na muthemba batena school fees kogu basari cia chukuru natiga gukara wetagira mwankarira na bakengato nathiana enkanire anabacoka chukuru bacoke na basari ana baraba diete bakwego mbasari atikabane atigetegia ciari bawi bande nuntita punishment muntu atiga kibande agacokia kaira nenketu ngithatu agicoka na asara riniogo na kuria akari baringage ciachaire na umenyo batikaenagirwe bathura atongoria batake batethia inkwira ntu beto muno Batharaka na sana siasa ino twina cio tutikaringe siasa cia ndwa kan siasa cia rurido na antu badura idea bwega bakidura tongoria bakudura nontu bomba kudura mbiti boka mia rudanju di kuredia ekadia kinyanga mbori chonde boka tiwo bokerera bokiuga ye ntakimenya na Tharaka kiugaga mweriro utitongoragia. Kiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbitawa Samuel Gaishima. Kamiti ya mantoje gie mumbire ya kanjo ya mangabana muthenya Januari ni kinyite kaunti ya Meru kwaraniria na gikundi kia Toweza kiregetongeretwe ni nkatha ya ngabana wa kaunti Priscilla Murungi. Njunga ezi ya kamiti ezi gukari na kwaraniria na ekuru kubaririkania kanya kao kire waki na gukura kwa mataun na areba ugete wagi umenyo niyo thina ira nene rumirite mwekuru kagitene gaka. Murethi Gregory ni agutwacho kuma Kaguru. Na thine mwero mirite mumbire jwa mwekuru aja Meru ajanterengisha counties 27 ni kwage umenyo bwa twanya twao na ubotu bwao kirubangirwa mitere gukura bone kumana na micemania moritineja ekuru irethiritwe gitito na kanjo ya mangabana na kirindi unga ya Meru muthenya jwa Narua ya gwatanira na Toweza mubanga jwa nkatha ya ngabana wa Meru Priscilla Murungi nterecia Kaguru Mente South. Women for the longest time have been left out of decision making, processes, and this is because of the gender roles. Because they are not aware that they're supposed to be part of public participation as far as, even the planning processes is concerned. So there is a gap. The country now is at the verge of setting urban governance institutions. You go to Meru, you'll find that there is a municipality board that has been set there. And very few women know about these opportunities that exist within the urban areas. And you all agree with me, urban is the next frontier of development. Priscilla Murungi akioneria ekuru baba gitumi gia gukiria mwekuru auga nkathi njaga ya kwae mwekuru gucukiria ni gukurukira kithomo kubatwa nyang'anya mung'ana jwa nturene na kiabata enkuruki mwekuru gatagatĩ ka metha ya kubangira njara ya mukonie ya tauni ikubangwa ekuru bomekutha mugambo jo yukiga giua bakauga into bira bakwenda gwakirwo facilities kuri ekuru betaku ba young women bena twana tunini na no bakwenda gwita kwendia thokonere bakirwo antu agwonkeria twana bakirwo antu aguchinjiria twana napi kenda mtu aethokone na kana kawe aigagua ati kwa embarrassed rimwe yonkageria kana asianikite mbere ya antu kwou ito kwenda kamiti iji thuri cia ekuru no tukamiti ire kuna ni thuri na ute kamiti ya tauni kana market ite na ekuru representation ya ekuru minimum ni ekuru bana kenda ekuru bare bakaragia mantu ja ekuru okuna rio natarite thina ya untwire na mikarire amishe muno kiro kurungamira utonga ni thina gwatirite mwankana ndi ne gwita na mbere gucokia ekuru na nyuma untu bwagirite kuraithire na ritho ringire kwaranire na arume micemano ta iji those historical challenges irio no nturi uri tokethera kinya ekuru baba ingi tuge for example baba thokone ta iu ukethera ibagurirwe mapema na nande mwekuru ria no kugeria guciumia athithia kabiashara na ngari tere uga no akaetagite ate aikie banki no to the cultural thing is that one where men believe ni boba buirieto kintu kionde nja kithirwa kiandikira rieto no to betikitie antu amwekuru noko no kitchen kuma Kaguru ETC Mente South nkiripotera Nteto cha Weru Murethi Gregory.
Abiashara bamirati ganiane bakuria rungamiri bakigina kia mira kiria kiaezanirwe ni kaunti kuganwa kiria arimi na biashara bonde bari ugantere chatigania batona mbeche iji iria chaezanirwe ni thirikari ya kaunti bakiuga mbeche iji chionde chietire ntere cha igembe bakiere mathikone jamu biashara umwe wa mira bari uria ngabana gutigira kinya ne bagukinyirwa ni utethio bwa gitumi. Silas Kathawe Lengera uraraitikene muno na rietwa kirwe kuma ntere tia kaiga wandie mekindori tigania Central arare murimi na mubiashara enkumo mira na kinyana rombete kura TMCA ntere ikithurano kithiru endo kuma thoko emira ikuthukanga biashara tia kirwe tiangaratanire no mutia kinyamare ne kinene mwanko kwa kwawe riu mukaririete waringi biashara ba mira tigania Central Joseph Mwiro na rombete thirikari utira mbete iri kwaya no tetheria arimi na biashara ba mira kaitene kaka kebo muno maikiana shukuru isio kinyela kinyare mibatigania Central irombarira tumete okolokera MCO mekindori Gabriel Choko mbeche cietere na antu bonthe banyama na antu imwira rawira limba mira bationa mbeche cio je bangiri 30 bawa mbecha ironda ingiro kamitine no ikwa ndagu antu baba mbeche icio bare ndimboka bendie bira bakendia ndero mwiro tebu wetate ende mbeche ira mwankatha ici athirire bamuthei baraingirwe ntemeana ate okari CS munya turenda irwarari arimi bamigra bamikindori batata thuka mbeche ireku nawe Gabriel Chokera unte kureka anu icio eta era ngabana kiraito murungi antu bamikindori ibare mamira na ibakwenda kuona njarewe right now tha iba uchokiana chukuru batena mbecha kenda banga brabangira bantu achoro abangira bantu achoro iembe are ya milioni 5 kwa hivyo itokwanda nyabatu mekindori kwa wagento kenda aciari baba chokiana ko suku Antonia MCA Chokera ikinyithia ntumirie ngavana kiraito muchine yo kirwe na ndio mwera aratumenye tondu kiawe yakuwa pole butakionere na ndire kuma inda bwire ngete nya kwa mucie na indetere indari no ni mandre na twarie nwe manto amikindori yonthe na twatanira ndire ya no twate ya irware mbwe pole ciawe na mbere family ari amwe na babwe nyakethe wakarire bo wakarikire awete mbese ira tia ni thirikari ya county ya Meru isiatetherie kinyare mibanterei na rankulokie kete wera nebo kinyethia kirero kia antoba mekindori kengavana kiraito murungi na bekwewa onta kirinda betere nyamwanka mulango wa na bare baruta nantu no mbese ira ciare cia nyambe na yonthe cia tuba mira bonthe na baruta nantu antu bainge barona loan yera no ntu inyacio no loan kuoya kuria ni thina ibyo ntote antu bainge boyere na kunya mbesere tia ciero egembe ciero arimi bombira bonthe na ibeyere na thirikari utereka nekania mbese uwe mbesa icietete kunekera antu theri cie ya antu bakoire sako ire na araire loan nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika Nkatho cha mwanya ni untuba kwithirwo gwatanirite na bo twekere Nteto cha Weru Thaa Ithatu tuchemanie rojo rukiri ndene ya mubango jwa kugukia mbeta kwa Maureen Kinya mona neto mathithio ni Jacinta Kagwiria. Good night.